Pozdrav ljudi, ja sam Wargamer, a danas igramo na Farmacross serveru, igrat ćemo Factions, kao što vidite. Ovo je spawn zvani. Dobro, pustim sad to. Evo, uskoro je ožujak, bliži se proljeće. 1. ožujka snimam giveaway. Tad sam giveaway, da znate. Facecam je na 100 subscribera. Dobro. Ja RTT. Ne, da. To je novi. Baš novi RTT. Prelijep. Lijepo urađen. Kao što ga vidite. Znači da je stavljen jučer, ne znam sad točno do danas. Evo, čekaj, pozdrav. Evo, lijepo, čekam. Pozdrav za Slaje PP, pozdrav za MC Pro Gamers, pozdrav za Swing Place PC, pozdrav za VZČ, pozdrav za Lux Gaming HD, pozdrav za VZČ, pozdrav za Master Assassin 99, pozdrav za Dermish 4. Ono biti ovaj lijepi vatni tim, kao što vidite. Lijepo urađen. Svaka čast, momci. Ne robiste ga mod samo, dobro radite. Dobro. Imam moj home. Znate već kako moj home izgleda. Ovdje je bio giveaway, nema ga. Da. Ne ja ga više. Pobjednik je CAIS01. Retarderan ime. Čudno. Uličen giveaway vam je 2 Kid Dragona, tako da pratite me. A ako me ne pratite, go sad. Ima li ona pike, tako to sravim. I da, eto, what the fuck, najski, 100% ne zavadalo. I eto, to je to što se tiče epizode, evo, bila je kratka, malo smo odigrali na Farmcraftu, lako bez da vam pokažem taj PvP. Ajde, dobro, još je malo ovako pričat nešto. Očekujte oko kraja školske godine više videa. Više onako kad završi škola, tad će moramo biti puno jako videa. A i tada očekujte da ću vam kupiti neki gaming set, da će biti bolje. Ovako ću odih na čišćenje. Za sad nije loše. Bar nije. Eto tu neka pravila i tu. To je to što se tiče epizode. Još vam želim najaviti sada nedjelja, a ovako cijeli tjedan baš neću puno snimat. Zbog toga što ne u školi pogledati. Još sam htio pozdraviti sve admine na Farmcraftu, to je modove i Omnera. I Hrvakroggamer, i Miran Petek, i Blindixa i tako dalje. Eto, to je to što se tiče epizode. Lajkajte, šerajte, subscribeajte. I to je to. Pozdrav!